Kaselelia mainko soutuk mour saulankan koros. Kapinga sama child coach po ke uran kapay. Ye irano match makauno coach kachin kapkata. Ang kamuyongay pokchan kak. Enjoy kachan kakan kuperan kachan kak yang kokon yasanaita kupurmau po kisang ren sama cha coach. Arimen pakik chailen eupana kabingkiyang coach kayo pwe kitama kauno coach kachin kauno pang kamuyongay kauno pang kicha masuchayo sang mau sang mango suchayo sang mau sang kichan kapkapanga coach kichan miminan leman coach kichan watong kauno coach tama achanan ariay pang waliang chatiyo kapakap chabang pokatang kauno achamor so chukwach kapakap kiyang kauno song Russia yuya chon tatak te yuya tupson tatak puyan kak eu kiyang kicha masa ng coach melalo tama masa ng coach wiya nanay mour kay te kanibam patang kiyang aramas te kichail ap yamomon masa ng coach an kakuya mour o kakalua ay mour sang ran me kauno coach kachin malupiya o lalatoranach arak chakapaka po kiyang achakapang kauno so chikach po coach at deserve ima warang achakapang koros kalanganan kamo mang sa may coach kalangan kabinggiyang kamo sa palang malimpak sa palang makapay sa palang malalapot siyang mour melal mang sam sa nga siya ni chapiyo mang sam kamo coach man me sa palang malimpak akiso siya wakla kamo coach man matutuwe siya yoran wachilwang kokola siya kich makin sa lalapot siya sa palang malimpak Lord and never change. Your love remained the same, Lord, yesterday, today, and forever. Kabinggiyang ka mo, Lord Jesus, for who you are. Lord, you are the King of kings and the Lord of lords. You are the creator of heaven and earth. Kalangan kiyang ka mo, Lord, sa ang karusya, kapag-kapag ng limamukkoros, o yamang kapayang mour. Kabinggiyang ka mo sa palamamasa, no, Lord, ang mour, so chukwacho, Father God. Lord, and we are men kapung. And we are men kapay, and we are men kakairkichta. And we are men kakairkichta melal na mour mang sam. Po mour wacho mang sam, ye mour reo me eternity, O God. Sen kak lalaway reo mo, O Lord, wasama kong na bang manaman kich. Lord, this season, O Father God, will pass. Apach mour and kak yang so Lord, weyo makam na bang kicher. Kabinggiyang kamo, Lord, masan karusya machiyang ero, Father God. Karusya mapilban tauta pon page watch tanan room watch pong watch. Lord, I bless their lives tonight. Ikapinggiyang ko mayarail mouro mang sam. So pilipil sang ang conditions ang situation tao mang sam. Maama naman pantaw kita, O Father God. Lord, mataw kita mang sam. So pwoson, O God, tonight, Lord, he or she will receive her faith. Mataw kita niya so say komuya panasay komwita pong watch mang sam. Maparo mang sam the masako, Lord Jesus, will receive, O Father God, faith tonight, O Lord, not fear. We don't want to live in fear, O Lord. Absen mamaur ko pwoson, O mang sam. Mataw kita po so mau sa uchukacho mang sam apang maula numaran kaun Jesus. Mataw kita mang sam po ansouet popoto mang sam epilpang maula sa uchukwach. Lord, the power of your word, Lord, is what we need tonight. And I pray and I claim it. I can feel it in my spirit, oh Lord. The burden, oh Father God, that each and every one of us carry, oh Lord. So chalibilibil mang sang ni soma, oh God. Ibalian nga na soma corresponding watch, oh God. And I thank you, Lord. I can witness it, oh Lord, because I was, Lord, cured by your miracle, oh God. And I thank you for tonight. Lord, when I say, oh God, the couples, oh Father God, it hits my heart, oh Lord. I know that there is someone in here, oh Father God, that may be facing, oh God, Lord Jesus, ansouet popoto mang sam. And I claim it tonight, oh Father God. I pray and I declare that healing, oh God, in the souls, in the spirit of that person, oh Father God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for tonight. Kalangan ng kamo, Lord. Kalangan ng kamo, Lord Jesus. Ikabinggiyang kamo, O God, for tonight.
Ikupuramu, Lord Jesus, and Kana, oh God, we win the victory. We win the battle with you already, oh Lord, because you won it, oh Father God. The victory, oh Lord, is in you, oh Sam. And you transferred that to us because you are in us. And I pray that tonight, oh Lord, pong what you, Sam, manaman koros makam kachkiyang kich, Lord, activated in the name of Jesus. Niarael pipan rong masan and kocho mang samping sa pala mo masan, O Lord, and witness, O God, your miracle work, O Father God. Pain sa pala mo masan, O Lord Jesus, and bring deliverance na ni will mour, O mang sam. Kalangan ng kamu, Lord, kalangan kiyang kamu pong watch. Father, I pray, Lord, mang sam, ngano mo yung kachin yeyang apapali, O Lord, e will mour so chukwach. O ngano mo yung Lord Jesus, sangan, kasay koros mapang come out from my mouth. Mapang bitoy sang Lord na naway mang sam. And kalangan nata marami. Kalangan ng kamu, Lord Jesus. We give you praise. We give you honor. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Kapinga Koht. Kapinga Koht. Ang kachay sa uchikwach. Tama ka uno Koht pulikitin nanay mour. Mayan watong kachay sa uchikach. Ika melala magchay rong masan ng Koht. Samponger riyaw sama. Naibans siya sa pungala. Aritame utan. Kauno pul na naimong yung. Machay rong masan ng Koht main ko. Kachay ter rong cha masan ng Koht yon nakew season. Masan ng Koht sa longala. The socha activation, the socha mamour kiyo, te mawinach kicha, te lose lala. Arya mo na ibang taula, tami menew kiyang chay sa uchikach kayo, ang kumail koros makasocha sa isngoy, kakakir, kes mangoy ming kichipuin tangoy, atay Serlinda, Soukon, Selestin, pwekipot kitar, manakap, lalapot siyang kauno man, may ata antiro Selestin, ay baba, Peter Soukon, men, tompecha, pilmenruk, o ay nono, Serlin, Santiago. Ari ikapingkiyang Koht, pweki, parawach, paran kaunapta. May kamelala makamuyongay kitsa korosanane, o nonop, pweki, Jesus patakyan sa pulmachong patangko, mapan, purala o kaunapata to child. So kaunapta wachan kak pachapach. Kachate kaunapta po yung season. Kachate kaunapta po yung chamime na nirairen COVID-19. That's not the reason kay teni karapan mo. At siya kaunapta and pachapach, masang mech, pilpan lel, palyo. Amen? Oritami mga watong kichasaw chikwach. Yay, the spiritual battle. Ikamelala me achailan ti chaki te ria chay lo pilyanga ke manakap lalapach koros peinakap koros rakatete ratosa masanan Koht katete manamanan Koht tama wiyawin na narail mour ari pilpan yang achapachang tama miyayar ap tama koyon convicted tama koto na naimongyong the spiritual battle klang mawinach te sailakach magchami milala sailakan mawinyo okay. Kay den magchakotong kauno atana chapan aluna mochinwan ros. So, iyan so mautang kichapan kontak langata me paliriyaw miya magchapepeyang. Ngoy ramasaman paluareo apsong riyaw 24/7. Awariyay sak payo ranisu awiwiyawi. Imakartak chay kan matawa akoy pak chay tapol minded. Inwiyamo ten wiyama. Okay? Pweki nganan Koht mimiyar reang. Ingena makin kak, makin Ansou koros akin man kichan wiya mamaw. Apakin siya force. Okay, ngena mimirecha, pilipilok siya makin wiyata. So, pong watch, iman ko saya Mahwin De Pei ni Pali Ngehn. Pweki, mapil COVID-19, nak. Okay, this is a season, kawawangay, makasuchatatok, wiya Ansou maw yawangok makasuchatatok, wiya mimi, miyaman son ya watawat uya kapakap kay season. Kachan kak prepare. This is a time of preparation. Kacha konop tara cha mour na nai sa wabway. Cha bilpang prong pralang the reality.
chapang prong pralang matatok prong chapta schedule makakun wiaranchi yoko kabang pralang schedule ap imen watong kicha acha mouran tutue cha pilipil makcha wiata ansouet. Amen. Niam rong lechelech me kauno lechelech niam mongyo o ko sapang lechelech wach me kiangok. Okay? Arya kolokol chang pueki sailakach kaitekin chamma. Akichan kak yang lel wasame kauna pata. So kayo men kasakin kicha mas. Yamuman acha te yamuman mawinin Pali Ngehn wach. Okay? Acha mawin kayo kichana sa makchescha mawin yang aramas te flesh or blood. Chachma mawin yang aramas. Chachma mawin ang utuk. Mawin wach kichapan peiki acha pwoson. Okay, fight the good fight of faith. Makapangkilang ng kayon tumatuwano ay sakriyaw. Tana kichapan peiki acha pwoson. Tana Tangowei wanam kak nan weirentangan pwoson. Amen. Takoch pwoson. Ika melele emiyer ng kaskul chay ko pil takoch pwoson. Pwoson niya chaka melele. Okay, pilata ka melele. Niya chapil kaluki la tipachakan. Kichapilatar me yeya chako chaman. Coach Sam, coach na, coach ngay saraw, imak chapan papa, imak chapan mamorki, imak chapan kapakatong, imak chapan pakong, imak chapil pangang ko lakautak. Or ikamela me miyang po sa ni makareta ka tauta, ton para wach pong wach pueki, kan kakpil payaw taut ki masanan coach. Okay, karyaw ni rampu ko sa nang kayon tumatira law teura chikikay sa kwalo, tana fight the good fight. Okay? Makanin palu yakos kasayang Timoty. Tana en chama-chaman masan pukach. Miya kokop makoyang pon Timoty. And we are chachan pay pokan kak kan pay mwahu. Okay? Ari chacha te kokop makoyang Timoty. Yay masanan coach. Masanan encouragement. Okay? Me Paul kiyang Timoty. Ari yamo manabang pay watch na na pay pwoson. Anahne wiya kolokolte. Kokop te masan. Komw ngay kichan kak pay nan mawin wach kichan anahne kolokol acha pwoson. Yeyi Christ na nacha mour. Okay, acha kamelele Jesus Christ na nacha mour. Kabilbang lang nan Melkahka Kan sak payo irachikichikeo. Tana, who trains my hands for war, my fingers for battle. Kauno coach makin kaskuli kicha iban kitong kicha ni matamataon sompe. Okay? Ma sompe man tapuinin mawin yo rapananana set up porang kola mawin utan rapananana ran train. Utan rapananana ran kaskul. Man ko ima kareta komw ngoy kicha anahne ku ya rongorong masanan coach. Makchapang ya sompe mesocha train utang chabang kosikti. Kaban sasayang kol nom kosik Tekaban changawan mawin sucha wanom kasik sucha such sangan sa mawin na banggoyo kasikti kamala. Okay, cha sucha menyang kamala mal. Apnan mawin wach kichana sa may imak chabang kakpoy kita tek chabang kanakinan mawin wach sang ni kolokol masanan coach. Sang ni wiwiya tama kupuran coach. Ariban tauti sang kapsa chikiyang kicha sang kan magchapanananek chan tatong kinan mawin wach. Ap mawin wach kayo may man ya kosakin kachel kayo magchasyo mamawin yang aramas kachasyo mamawin yang man te tama creation and coach mamia pon sampa. Okay? Ap kacha mamawin yang spirit te nganan nan wawa ngan sauch nganan nan rochoroch imak cha mamawin yang. Yamo man sangan ngayon ka akinut kotong kicha po kichan kak maunang o kalowehdiong o kamela may somaw kotong kicha. Okay? May masak kotong kicha. Per kotong kicha. Sangan isang ka mangan sauch te nganan darkness. Pagkaitin ko puran coach makan. Okay? Ariyan sa umayakun kotong kicha i makichan wiya i pain Pali Ngehn may kaskasayang kicha soutuk. Tamak chapanana wiya te yamo mana chapan kana nan mawin wach kokolacha. Po COVID-19 tanak cha mour. Kichapan continue this battle te kichapilpan yang ramputi po COVID-19. The world will seems like it's good again.
Aku panin Tangowei me so. Okay? So chapan kak puralang the normal. So chasang eu sampawach moving forward. Ako ko lang mawa. Chay kak experience tama wiyawyar masko. Merenta mo ni bang puralang ni chapit normal as Japan. Kokot me mias Japan. Okay? Sang kay pang wiya kokoto. Acha koko nopta asa painan spiritual battle watch. Apan sa wasay kichana na siya sa ilongkan. Tama pang koto mo rin match. Ari, kayo may men sa wasakin kichan ka wasa. Yamo mo na siya likaw kita. Tekitim kiti palwara siya unsak. Chachan Mahwin. The armor. Okay? The armor ye chachan Mahwin te. Tamak chakin kiyang ni palwara siya pantasang ni mga chakotilal ni necha. Palwara ponan kitikitla. O socha lech socha sange o mapangkoto songan kawela. Nan romo isak silura chikika isak riyaw. Tana chachan Mahwin ye marain. Kayo banintayang kichame kicha suchaka kiyang peinan Mahwin watch ma maraino sa ikin cha mimirecha. Who is the light? Maraino ye Jesus Christ. Maraino ye nganen coach. Okay? Maraino me pilkiyang kicha life nang so ne wisu mauro pilye Jesus Christ. Amen. Ari kichan kak peikia cha poson kay teken kichapan wiyak chon sarawiyak chakak peikia cha poson. Sa chakak. Mangko kichan kak peikia cha poson tekchan kak kananan Mahwin and Pali Ngehn ay Mehkoaros. Jesus Christ needs to be in my life. Jesus Christ anahne koch te kakaon mour watch. Okay? Pues ime mour, ime marain, or yanane maraino, yanane mauron el mimrei kayo. Pilkisan nan likawiyata te chachan Mahwin watch, utang kichanane mamourki the righteousness. Nang koryang koren chiralaut wanora chikichikpayo o isu, tana parapan pung. Okay, wasama ka pang watak. Tana lutun coach, rekan mamour ke mour makalakal. Kaya riya mo man macha mour pan so cha mamour ke mour makalakal. Te ya mo man makcha pang ya mamour ke mouren kailok. Okay, mouren aklapalap, mouren kangoti, akchapan matawa makchakak pay nan pain Pali Ngehn. Tekchakak yang mi nan Mahwin and Pali Ngehn. Makapan matawa karisin sompe, imakaretakin miya ruwas. Imakareta pang kenaman kaun, pan ruwas po karusya pang wiyasangan makitsayo. Repilkin nan siyang train para il matamataw o arail kel en kuntua panacha. Amakapam matawa kitsa. Yamuman kitsail serian coach takchay panin takchay solam. Makchay pang karisin sompe yo Komw. Pakoy wiya pepe nan marain, tamimi nan marain. Akoy nan rochoroch. Te panin takoy lukaw pocha koy lukaw chanchan. Panyaw wang karisin sompe wa pepein kumail chat, tepein kitsail chan pepe pananampunga chail. Okay? Ariak chaila nan mamourki the righteousness. Okay? Mamourki maur mapung. Amen. O pil kastilu me panyang kalikawiti kichail chachan Mahwin and Pali Ngehn nang kayon Thessalonica iralaut limaw rachikichik walu tana pwoson o limbak. Ime chapi kita kayon na Mahwin watch kichapan Mahwin ki acha pwoson. Aru pwoson o limbak. Ikamila na may uyak comment scripture yo nan episode iralaut wano irachikichikay sa keulel irachikichikay sa kwalu. Aripan highlighting ang kichail chakito niya ralap. Apo pake ka pang porala ko wata episode iralaut wano irachikichikay sa keulel sa kwalu. Kayo tana belt of truth. Kachangan memelel. Okay? What is the truth? The tama melel. So chayo melel likin Jesus Christ mango. Na isone sakpayo wano. Jesus imeal, imemelel, imemour. So cha makakulang rin sama masuchay. So Jesus is the truth. Kachanane ahneki, kachang and memelel. Karyawa kas kasaya breastplate of righteousness. Parapan pung. Ari righteousness may man kasaya wasa kasampalan parapan pung. Righteousness is our acts, our deeds. Mamour ke mour mapung. Achal wiyawiyakan and mamour ke wiyawiyan karakter in Christ. Okay, mour mapung. Mamour ke limpak. Mamour ke kanangama.
maur ki achal pwoson, okay? Kasilu tana shoes of peace, okay? Shoes of peace chailen suchiata kupuran ngang and wawe rongamawan pepol. Mainko ikamelele me Ansou me kicha wiadahr serian coach. Acha memorang kauno kas chukak pe ni rati me kas chubanyang wiyama. Utan Ansou me the right spirit in you. Manganan coach me mimireo. That same compassion. Mong young in Christ. The joy of Christ. Me mimireo. Pan litongok ampan wala masa ng coach. Pan litongok ampan eukiyang mechekan masa ng coach. Amen. So suchiata kupuran ngang and wawe masa ng coach. Amen. Kapayo tana shield of faith. Men sansar and pwoson. Men sansar kin kitim te tara palwara chai lunsak. Kasaleta chai kiyang kauno unsak and a chai mour. Kasaleta chai tatonki a chai pwoson ang sang koros mekin mama winang kichai ni spirit ni ngehn. Okay, ni na chai soul, ya chai kokon pilipil matamataw o ni palwara chai. Mawin wach mainko akin chai kin attack ni song koy. Okay, ima kin porto ni physical attack, chai kin so mauta, akin porto ni ngehn souet. Okay, so mawin ni arya ima kichakak tatong ko po kichan kausa sang kicha sangan ngehn ka koros makaite kin kupurahan ko chang kicha anahne tatongki chachan mawin pokach. Amen. Kalimao tana helmet of salvation. Lisarop and Komw. Wow, helmet of salvation. Some people walk around naked with just the helmet of salvation. Naipang isuot ka ni bombe apaninta ni bombe. Aramas chocho nasong matawa paluwarang munsak niyam likawiyata te puran kiyang amen nawin. Full armor. Mechocho nan maurin sa ulang mainko ran kicha lisarop. Mayay lisarop and Komw. Na matawa in reality masompe man pangkulang mawin ilisarop siya. Kilisaw. Okay, te socha tipsaw chikaw and kitim palwara. Utana pang kasikti. Ay sawa chi makichay sa ulang chocho ikamelala makichay. Mimilale. Imay men pakikichay. Rong masan and coach. Kichay pilatak chaylan kapayata. Kichay suchamen yang sa ulang me just wearing the helmet of salvation. Kichay suchamen sa ulang me kapan use cha te lisarop pa pon suchayang kitikit. Kahit ni mo man maurin sa ulang magchapan nilalen. Okay? Kichana na the full armor of God. Amen. Amen. Kawano, ye sword of the spirit, katlasan ngayon sarawi. Main ko masan ng coach, katlasan ngayon sarawi kichanane. O kaisu, kichanane kichan, pray in spirit. Ikamel na mamiya kaskul kay machiyang ermoy, kaskuli kang kichailer makan pon. Kasampalan masa ng coach, kasampalan kapakap ni ngayon sarawi. Okay? Speak in tongue. Pues Ansou magchakapakapin ni ngayon, okay? Ngayon coach, ngayon sarawi, speak in tongue. Okay? Satan, sampa, aramas, suchawewe kitame ke kosa-kosaya. It's a language, kasayo menampungan kowe o coach. Okay? Nampungan kowe o coach. Or straight. Or Ansou magchapang release the wiya me coach ni ngayon coach. Tame unseen world, tame chasuchakilang, aban release wasaw. Okay? Ari imay man kakilakakin kicha. Sang koros makicha rongorong sanger rancho yokoto ipakiningit-ingit. Acha pwoson pan koirta sang ni rongorong masa ng coach. Kasiluan nira mapangkalasya latame manew kiyang chay sauchikach. Ya na child men pay. The weapons. Okay? Isuchano na siya mo na ipang kachora pasang the armor and the weapons. Ari makarita yung the armor, tamak chay pan likawiyata, kitim kiti. Okay, palwara cha unsak. At the weapons, yay naicha men pekan. Okay, tamak cha pan what? Tamak cha pan chachaki,
ang achamen Mahwin. Amen, amen. Okay. Amen. Kayo na chamen Mahwin kan ye the sword of the word. Cutlass and masa ng coach. Cutlass and masa ng coach. Nan Matthew payo isu. O irachikachika isak. Okay, tana. Kichail, she says masa niyang Ansou when he was tempted. Okay, chepelo kasongasonga. Atana, eschoken mour kicha lawa alone. Not bread alone. Ap masanen samaw. Kichail kay teken mongocha te pilawacha magchail kak mourki ap masanen coach. Amen. Nan Matthew riyasak payo silisak limaw. Sampa o nanlang pansorala masanen coach sucha pansorala. Masanen coach kalep mabangwiya. It's forever. Eternity. Okay, porque masano ye sucha panyang sorala. Nan episode 10 isakisu. Okay, the sword of the spirit, which is the word of God. Manko cutlass-an nghen wach tanganan coach rechel ye masanan coach. Kaya suchakak operate takcha suchakak mamor nan nganan coach masocha masanan coach. Amen. Amen. Ipropayo isakriyaw tana masanan coach mamor o kongsang cutlass na auriyaw. Masanan coach utang kasampalang kamuyongay. Ari encourage Karusia. Okay, Karusia makakap sa chikach katauta pacham chayang rong. Ipanintawe kan menlaw kola nan page watch ko through lesson kan makana na sawas mia sa sawas na pansawas kin komo pwede lesson kan mia pansawas ay komo sang kayo kakairata mo mour o kamukak pain kaukaweta mo mour. Kairta ng Pali Ngehn, kairta ng mamorang kauno. Okay? Koryaon atya naichamen Mahwin, may men sawasakin cha sa uchikach, yaya chapan tatongki maran kaun Jesus Christ. Maran kaun Jesus Christ. Main ko sucha mar likisang maran kaun Jesus Christ. Sucha pilipil sangan kapal ta makamimilale, sangan irair ta makamimilale, lukwari maran kaun Jesus Christ. So mau kapilpan lukwari maran kaun Jesus Christ. Na maran kaun Jesus intayang ukmatak pitoy. Okay, chachman paki. Why? It's done already on the cross. Jesus kachin wiadahr kawalialio ton lopo. Ikara pa na poula pagchan mour. Ikara pa na kachtila na nel kachan kolanan lang. Ikara pa lokolong ka lupalup kore pwede kya chamaula. Ikara pa na sa momola pwede kachan kakopopa. So ang Karusia me Jesus wiya ni sampa wiyata alan kachan kak. So soki. Pwede makareta kapakap me petaki ang sapol machong petangko. Tana kupromiyan wiyawi sampa tuwe chanan lang. Tama wiyawanan lang. So siya somawanan lang. Rakap Kapinga Koht, peren, papol, sangko pon mawiyawanan lang ang wiyawi sampa. Siya na nagchan lang mela takchan kauno kachtok siya yang kolak siya pan experience. Siya pan kaker experience sangan mauro ton sampawach. So numaran kaun Jesus nang kayon Samuel isak isupa isak limao. Okay? But I come against you in the name of the Lord Almighty. Imo man at siya pan tatangki maran kaun nama. Sang koros makotong nanatya mour kitya pan palianki. Tatang kumaran kaun Jesus. Amen? Pilnam Pilipay, riyaw tuwaw lalaysakeo. Okay? Coach kiyang kitya gave him the name that is above every name. Coach kiyang kitya, mar what Jesus Christ lapasang sangan mar Karusia. Pilnan Mark isak wano isak isu isak walu. Pil numaran kaun Jesus, makitya pilbang kausasang ngen sauchkan. Chabang kaus ngen saut tatang kumaran kaun Jesus. Amen? So na isak payo, isak silu, isak payo. Tana, I will do whatever that you ask in my name. So ang koros magchabang bakeren Jesus, abang wiyang siya. Ap chama-chaman main ko, imain tayar ni Chapio, kichangkak Mahwin, nan Mahwin and Pali Ngehn watch. Chasuka ko yung mamaurkin sa na siya,
chaschuka socha kotongi ak chakasik ma chakapakapan sa korosapan sapang. Okay? Kaunokin sapang kapakapin mapungkan. Kosiluon weapon. The kosiluon tupsaon mawen. The blood of Jesus. The donkey in Chan Christ. Amen. Iyo sang me pen ngay i-apply ang kich nimo. Chamchaman saylaken men Israel ko nanichip. Nanekseto sa isakriyaw isukola. Kakapurala ko watak. Yayin chan Jesus mera kiyang pon arail doorpost. Kiyang pon arail wanimkan. Sila kiti pueki retermela. Manko nang katete marang sa siya waksang kachay lang kamelele tamak chay pang uyang chan Christ. Ansouet. Oriyamo man na siya pang tatangki siya na kamela man pa inchaw chan tatangki. Apni power of confession. Okay? Ni manamanan tamak siya kosaya. Niya siya pang kosaya ongya. Ipaninta my personal experience application ang masa ng coach. Ran korosikin kapakapki plead the blood of Jesus. Okay? Ang numach, ang ton night seri, ang pilstosa, niya ipantauta siyang alatatok. Okay? Declare, claim, kosaya, in chan Christ and silati. Sila silioma. Amen? Piltuwa siya, song koros me kawiya. Okay, nan Revelation isakriyaw pilkosaya. They overcame by the blood of the Lamb. Mehkot child poeti mimi ni tatangki in chan Christ. Lel somaw kakak silati kakak roti. Okay, tatangki in chan Christ. Si kamelele mapil lesson ma pon kachailang kosaya in chan Christ. Number payo acha kaping. Praise. Okay, acha kaping pilwiya weapon kaiten mamal. Okay, wiya tup sound tatak. Makabangkilang ng Psalms 8:2. Kap nan Melkahka waluriyaw. Tana kaping po roti koros makin palian komwi. Roti imunchichi. Kaping. Makabilbangkilang example in mouren nan market Josaphat. Okay? Kakakpurala watak ng 2 Chronicle. Ng Chronicle koryaw iralaw 3 isak rachiki isak limaw pula lerya isak limaw. Pampakita ka pang purala ko watak wasaw. Api panarala pita cha wasaw yay mawin yo makotong rail men chuta o men Jerusalem. Arya tame encouragement makoyang Josaphat. Makoyang rail men chuta o men Jerusalem ko. Rente lalichikla. Kay rente tautala. Pwede kita kay teken rail mapan mawin. Aray lumunchichi kokotong rail. Tama uyaw main ko, Josaphat, kalapti, nupukiya kalapti ng puel, nasampe ko, mayangi ko, irail ko Rusya kalapti. Rakapinga Koht, tama uyawi, day 1, rakana nan mawino. Arime men pakre child, kakilakakin kichild. Pilpali Silas tuwecha nang pukan wiya. Isak wano riya isak siluler riya isak wano. Pali Silas salitina numachang. Pwe kita irakat katete masa ng coach. Kamu yung ngay chasyam na numachang. Main achay machang somaw. Main achay machang apalan moni. Main numachang makamila le kapalan problem ng popot. And so may we i-open achay paipostatia kapakap. Ang sami ko saya popot, sair na naimong yung isa sa mamiya mayang wirong-orong, mamiminan kapalen popot. Mamimi facing situation na yung nanang popot, matamatawa makasolar ka kong, matamatawa makot so siya karongayuk. Apo manintaway kitsa pilata Kapinga Koht, nang kapal koros makchamila la makchapang Kapinga Koht, ang sa Pali Silas chapter wiya, praising him. Iramiminan chayli rawiya Kapinga Koht, tana sapo rarata. Rarata o chain kan poputisang. Amen? Imo man kauna ko chakin tatok re child man ko. Kay tekin say koy mo. Kay tekin wiyawi taksin
story ka po and sama checking klan ng castle. No, it's real. Miracle. Manaman magchelkin kilang ren coach. Ngoy kak yang witness manamanen coach. Ime ko sampal ki ko saya the blood of Jesus and the name of Jesus. Why? I was sick and close to die. Ipil ko rin yang mekila somaw. Apoy ki kalangan ng coach, manamanen coach, me kamawi yola sang nan kowa somaw merentang ya me kowa, sang ni sompong walu, kotalel, ni ay salatok la ni ay puing kawono. Amen? Kokowa ki somaw somper. Apo kaping kiyang coach, pwe kita, inchan Christ, pwe kita, maren Jesus Christ, o iyanana kapinga coach ay Mehkoaros. Amen. Amen. Kalimaw main ko, i kalas la, may man pakre child. Kalimaw makichan, wawarang koros, manay chatupson mawin, yay kichan kapakap. Kichan anak kapakap, nan mark ay sake uriye sakpayo tanak. So chali pilipil sangyo magchapan baki ni maran kaun Jesus o kamelele kichaleti yar. Amen. Kichapan baki ya chaport kichapan confess o kichapan kamelele magchaleti yar apang muyang kicha. Amen. Nan son isak wano riya isak silu o bil riya isak payo. Acha kauno coach pan kiyang kicha. Mehkoaros magchapan baki ni maran. Iko chaman me pakang komwi, iko chaman me lalapwach. Iko chaman me tutuwe cha ayo, me uya coach na pram, ayo, epilpang uya cha coach ran, watch epilpang uya coachin the next generation, tomorrow. Terana kan me uya kukoto. Kalasla na nepsos ralaut wano, rachika isak walu. Tana, and pray in the spirit on all occasions. Main ko ime men kalasi kila achail eupanan sau chikachma. Tame non ko sampal ki kichan kaunap kichata nan Mahwin and Pali Ngehn. Iuya kapakap ko koto kauno ko chen kak. It's easy. Mga yang naman kichel koros and tautacha patapatak tamak chel men patangki. Ima ko yung kasampal may kamelele achail mour and kilang manamanen coach. Manamanen sapol mang coach masan. Coach manach main ko makichawiya papa. I coach man makachkach recha ansouet. Ipil coach man makachkach Mehkoaros. Chaipil wiya kapakap rong masa ng coach. Epil mangi Mehkoaros tama wiyawi. Si chel pilipil sang tama ka mimilale. Imen pakita ream. Me acha mamouran papa coach, acha mamouran kotongi, acha mamour makchapilata makcha so on fire about now and remain the same and beyond and laut sang damak chami malalamach. Imen tayar ni chapio seasonach pan pass. How about you and me? Ma pan pass? Ma song kan pang calm down? Am I still gonna remain faithful? Iban ay lalapot ang coach pan tutuecha? Ay desire and we kapakap we papa coach pan tutuecha? Imay men pagrecha sa uchikach. Me acha mour, acha pilipil. Peran makchani ke makcha kailangan sa wech. Kicha kaunap kichata pwe kicha pang continue to face the spiritual battle. Mahwin and Pali Ngehn so chapan. Chikla. So chapan uti awipan in Tangowei me acha kaun Jesus Christ weirentang sang Rusia. Aime ko sampal kikichana sa ya acha chochan Mahwin o ya na chatupson Mahwin. Kichan kitumki tipalwaracha sang nanacha mali al kotilel panecha. Chochan Mahwin me yapcha sherang kicha. Kichan we wowa Nature cutlass, nature tips on Mahwin ay Mehkoaros. Ari encourage kichan menlaw nanchiyang watawat. Nanchiyang watak masa ng coach. Kapakap, kay sisol. Sangyo nganan coach kawait kunuk makana no wiya. Niyam kung koto wrong masa ng coach, wrong, apply. Okay? Wrong imaking kayong kaparenta kupuran coach, ayon sa makichail wrong,
ok chel wiyang mehkot. Amak chel ko to rongo nak su cha mehkot ki chel wiyang, still count as nothing. Okay, so cha accomplish kupuran coach. Akichan rong wiya. Okay, ariya iyay kapakap, iyay pakpakang kicha, riyay kan koros, papa nono kan koros, kampakapay koros meyang, wiya rong ngilay sa uchikach. Imang kakilakaking kicha, kichan pilata kelail o lalapach. Nganan coach kak visituk wasa koros makamiya. Kasyana na kan kolan yung sarawiyo kampang kontangan ng coach. No. Ma among yung unsak ka desire for it. Ka inangi, ka tupangki, ka men, kasayang ang papa coach tuwa cham kasayang ang papa. Te, maso cham good relationship ang papa, ang pod. Pwede kami nila may makakayong karani, makoli popotol popotong rongile. Okay? Ang pot panto, kapilpan apan, kaurur chapalyo, kami chamarong, asama ang pot mo. Okay? Sangan attitude, sangan kokono, and miya na cha mour, me imo mo na cha kokon, at cha coach. Imo mo na cha relationship, ang at cha coach. Chakak kon, chakak kosa tame mama sani, chakak rong ngile. Okay? Kachakak kosa tama nga ng coach kupurki, kachan uyak. Kachakak discern, kachakak kon. Okay? Kachakak pilasa rena chapanaynay. Manay cha sa risomaw. Maacha papa nona somaw. Okay? Acha puko. Release man naman ng coach. Okay? Iyo testimony may pilmen, imen share kair kila. Ay papaw pil kotru somaw me, kachel men pompe chocho, kotru. So mawin suka ipil stroke. After men testify, ran mesawala pneumonia. Pwede wawatila wasan rentayang ya mesucha yung option. Each optionan rabana na uya brain surgery. Pues sila kaklo kaya. Ari icha mesawiya kapingkiyang coach manamanan kapakap main ko. Imay memprong cha highlight iki last point. Kay kalanganan maurin papa, kalangan ng coach. Pwede nan rumo, panay-nay makopa na uya kapakap. So, siya memang kaskasay. Uya kapakap. Ayang itilay papaw. So, ang koros marantayang ya, i-come against. Isya kamelala. Icha may uya yakakar maran coach. Claim, declare. Okay, rentang ya. Siya kakpuran lo kaya intas. Main coach, aral ko sa mga puyasa. May papakakpuran lo kaya. Rentang ya, may siya kakpuran alu ipilinta. Intayang papa coach, may yasa pol maplano nga na ay papaw mour. Ay so masakat katartila cha main ko, ay papaw ya lo kaya tong ya. Chokchat and nurse may yang kicho utang puriyamoy. Apuy mo man manamanan coach o imo man na chelpan, pa na niya chel kamelele o kapakap. Ari kaping kiyang coach, way kam kamelele, may maula sa chel pilipil panay koros makapil mimi po online na miyang panay masomaw. Ipanintawi pongpongwat siya pang kapakap. O kanana pilata kamelala. On behalf of your family. Okay? Manan Timoty ko sa iya. Makitya and kapakap. On behalf of them. Kapakap ki. Acha. Nanmarkikan. Kapakap ki acha. Panaynay. Kapakap ki menimpa siya. Kichakak walian raylo kapakap ki. Arya pongpongwat siya pan. Kair kilak siya pang kapakap. So chel pilipil wasa makamimiya. Ipanintaway ma miya mamiminan numong, ma ananapan moni, chapan release kapain coach pon amail mour. Ma ananapan maula, chapilpan release kapain coach, manamanan coach pon am mour. Okay? Sang niya chapan pilata o kamelele. Imang purong siya kakilaka, sang niya chapan pilata o kamelele, tame. At sakaon mamasa niyang kcha so chikaj. So kchayo panawak siya kapakap. Wasama kamimiyan, melaw yang niya kapakap. Kalanganan ko mo maing sa may coach kalangan. Kabingkiyang ko mo mela Lord sa palang mamasa ng kit so chikwach. Sa palang mamasan mamanaman o maing sa. Sa palang mamasan kak lelwa sa korusya. Lel nan bone marrow, Father God. Wasa Lord may limited ang aramas. Ability na aramas maing sa. Ap nga na mukak lelwa sa korusya.
Maing sam ipokatang Komw Lord soutuk. Meman merongorong ngileyo maing sam. So pilipil wasa maramimia. Nanim nan sto sa maing sam. Ipokatang Komw yo Lord Jesus. Anyone, oh Father God, meman maing sam, may ahneki problem in so mwahu ng kolokolte count Jesus. I plead the blood of Jesus po na mour. I declare, oh Lord, healing in Jesus' name. Maing sam ikapingkiyang Komw po ikarapan lipalip ko reyang mo yo, Lord Jesus. Makamasa niyang kich na Isaiah. Makamasa niyang kich na pukan picture. Ekachaman kin kich me lipalip koros mako yang komwi, pweki yang achmaula. And I declare and I claim and I release that power. Tuon mour and koros me so mau me rongorong ngilay. Me bilpan tauta rong ngilay mo rin match maing sam. Maing sam ipilpokatang Komw Lord. Meman maing sam me pil experiencing struggle with financial, oh Lord. Maing count Jesus ikupromo yang ach mour, prosperity in all things, oh Lord. Ikarapaw maing sam makom Kate na nalin sa mama po sen kak inherit, oh Father God. Sen soso kipay koros makam kach kiyang kich. Ipokatang Komw Lord maurin panay koros me struggle in financial. Lord, I pray for them, oh Father God. Nanggalakwach Lord kam kachin kapayata rail mour. Kampan sair mong yung in Lord mapang wiyamen kapayang rail Lord. Kampil pang kiyang rail, oh Lord Jesus. Creative, oh God. Wiya pa matamataw songan open ta wanimo, Lord. Mapang wato alan kapayo maing sam. Kalanganan Komw kaun Jesus Christ. Ipilpokatang Komw yo Lord. Melel mamia mapilmimi wasak sech ma experiencing marriage problem, Lord. Maing sam ye weria, oh Lord, masakin come against the enemy, oh Father God. Maing sam suchupan reaching at wanimo ang the enemy, oh. Especially for the couples, oh Father God. Once they are affected, oh Lord, they affect the whole family, oh God, and the children, oh Lord. O ipokatang Komw maing sam. Popotio, oh Lord, the panay na yo experiencing this problem, oh Lord, right now. Lord, I plead the blood of Jesus po na rail mour. Maing sam itikler sa polang mo limpak, oh God. Maing sam nga na mo yo, Lord, mapangkak, oh Lord, and mold, oh Father God. Mapangkak wiya mong yo, mapang visit them right now, oh Lord. And I pray, Lord Jesus, maing sam kumpang kachin comfort na narail mong yung. Kumpang reaching atawani mo, Lord, salang aray, oh God. Masaray, oh God. Mong yung, oh Lord. And willing, Lord, when kakaskulan kakrongasang komwi. Tama kupramo yung armor. Ang ach mour kich korusya maing sam. Kupramo, Lord Jesus. Ach relationship, Lord. Ach popoto maing sam. Lord, as the church, Christ and the church. O yay kapakat maing sam. Limpak wachan kak miyala maing sam. Kalangan ng Komw Lord. Kalangan ng Komw Lord Jesus. Kabinggiyang Komw korusya mapilwiya rongorong. Maing sam kam kachin kapayata richingata Lord waniman mong yung kan maing sam. Ipilpokatang Komw Lord Jesus mamia meman mamimiwasach masaikin siya sa is Komw. Hallelujah, Lord Jesus. Riyay ko, riyay manakap, painakap, papa nono, suchali pilipilis mayang wiya rongorong, masanan ko sa uchikach. Mamia par mimina mong yung. Mamia salo mimina mong yung. Mamia masak mimina mong yung. Ipanintaway makaitekan nga nan coach. Ipanintaway kan kotong kauno sa uchikwach. Kalula, waliya ka pala, chamo itang kray sa chamor. Ngoy pilso cha sa pain, kotong kauno. Niyan sa may ipuin kawalu. Ichama-chaman ng June riyay sa kwalu, 1998. Pil amanaramas masawa sa kanya. Yan kak alasang kapakapwach o Iran na ay mour iputiyang ng kingdom ng coach. Arimen lukayuk sa uchikwach. Sucha pantala. Sucha sa pungalakan yang rongorong masa ng coach sa uchikach. Mamia am kakonin makasaykin siya pilata kan mamaurang kauno. Saykin siya pilata pilipil watch ipanintaway mapongpong wacham. Ipakiram kichan kapakap. Kater isonokis mamimimpam. Kapan umon coach euran, kapan umon silangan coach o apan itakrem. Tama kare tayo mo itanguk kanyang petalong nanayway. Tamak siya pa sa pangki. Mapan minuwani mo ay somak siya pang patilong. Mapan itakre.
serta makaritay pang may tanguk kanyang patilong nanaywe. Riyay masocha ang pasapangong karapawach, ibanintawe, kachana na Jesus Christ. Ori ibang pakita rem ka nalasang kapakapwach uyakapay nam, sang nanam mongyong, kay kaitekin kapang kapakapo kapan yang alapuin ng kau na pata. Kapakapo Christ, nganan ko chan kak, utapapali ang mour sang ranwach kola. Apan kisang masak, apan kisang par, apan kisang salo, apan kisang songeo, makaitekin kupuran coach na nachamor. So chapay na cha kelan wiya, apyay nga ng coach kalep. Maing Jesus, kalangan ng komwi. Kabingki ang komwi, sa pala mulimpa ko ngay mour. Ikalangan ki ang komwi, pwe kiya mupola ni lopuo, sariti, yasata, o paintar tipaykan. Ranwach, irichungang komwi ay mourun sak. Ilukay como Jesus Christ, como yan kachlong, o wiyala ay kaun, o ay song kamor. Puyan wiya sa pala mo sari, mepang papa komoy, mepang nasay komoy la, mepang mamorkan komoy, pakong komoy, sang ranwach kola. Kalangan ng komoy, ikiyang komo Kapinga Koht, lengan wow, numarwach, ye Jesus Christ. Amen. 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 Kalangan ng komwi. Riyay koros, kampakapay. Mayang wirong-rong nilay soutuk. Iyay kapakap. Kamkachway ni papolan Christ. And yayang komwi kelay lalapoch. O chamachaman. Wawa. Chachan Mahwin. Weki Mahwin wach, the sailak wach, a kokola chamoa. Kalangan.